2020-2021 rang bisiwo sini edisi hafang rang manka budget hisabe 577 crore te 2021-22 ni rang bisiwo 584 crore ar ni bisingo 2020-21 rang sebaiknya 545 crore debut financial year tabok subjara 19-6 2021 jora 118 crore rang sebaiknya aron bisingo department wise taklai bisiwo je rang sebaiknya 100% salary purpose kono development purpose so ek taga phana tabok sugjara rang sabai jaya kho jodio fund allocate paibile ha development ni purpose so samang rog ni fund allocate ha phana 100% na 118 koti salary purpose so bai thangka ha bai